Kawai ka Trok ka badon yung registration number ML Chipobi Kendai Hingriu San Art minta ka janit ka katsal terik Risau hakapor Kendai baje lala kalalit takho ya ka kalvek jong kasurok ha Laimer Viewpoint but Lait Salit ya ka Iing building badang Shushna. Hakapor ba uni unong lum kubor ulapoy siya katay ka jaka accident ya u driver lara no siya thanat banpan Jingtakhuh halor kani ka jingja. Haba kili ni kipulit bat kibriyo bay don lang hakatay ka jaka kilay thu ba don kanu ka jingja basnosi. Iya, saya nak.